Lokhu ayivuma kancane kancane ama-Blue Nation ingoma kaMthandeni oseyivumile manje uMax Makhanya owaziwa kakhulu ku-TikTok. Uthi hayi lihle iqiniso awafuneki amanga. Uthi le ngoma imnandi ngempela. Usho uMax nantu udaba awuyizwele. Cha mfokaManqele mfowethu inhle ingoma yakho imnandi futhi angeke ngiwaqamba amanga mfowethu imnandi ingoma yakho iyalaleleka impela nje njoba igijima kanje ayigijimi akuyona ifake cha imnandi nje ingoma yakho mfowethu ngoba phela vele beyilindelwe ngabovu ingoma yakho uzokhumbula ukuthi bewu-under pressure kanjani abalandeli bakho beyifuna bengasayiceli sebeyidimanda ingoma so akumangazi ukuthi iy'namba zigijime ngalendlela ezigijima ngayo ngoba ifikele kubantu vele akade bayilindela ingoma yakho mfokaManqele. Uyeke nje mangitalapha ngeke ngiyeke ukukutalapha Mthandeni phela wena utalapha kamnandi kabi kumnandi nje ukutalapha wena uma Mthandeni ngingasakutalaphi mina ngempela yini eyokulungisa ikwenza ukuthi usebenze kanzima uqhubeke usebenze kakhulu ngempela Mthandeni awungitshele mfowethu uma kuthiwa ngisakutalaphi-ke mina yini eyokugqugquzela ikwenza ukhipha amangwevu ukuthi usebenze kanzima futhi usebenze kakhulu ngoba phela njengoba sinitalapha nje baculi sisuke senza kona ukuthi casukani suke senzela kona ukuthi nicasuke nisebenze kanzima nivutha bese nikhipha izinto ezimnandi eyivutha amalangabi njengale msebenzi enisenzela yona.